torta od ananasa i piškota. Sastojci za tortu od ananasa i piškota: 1 konzerva ananasa, 250 g šećera u prahu, 250 g putera, 2 kutije piškota, 300 g oraha, 150 g suvog grožđa, 2 šlaga. Torta od ananasa i piškota se priprema na sledeći način: otvoriti konzervu ananasa i iscediti sok u duboki tanjir, a ananas iseći na kockice. Ukoliko je malo soka u konzervi, dokupiti 1 sok od ananasa u koji treba umočiti piškote. Umutiti prvo malo putera, pa polako dodati šećer. Kada se lepo sjedini, dodati orahe, iseckani ananas i suvo grožđe, pa sve dobro izmešati. Poređati 1 red namočenih piškota, pa premazati polovinom fila. Dodati i drugi red piškota i preko njega drugu polovinu fila, a tortu na kraju nafilovati šlagom. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.